Kumsang hi som ni le pan hi March ni som thum ni lai ni zan ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk thau cheu ane Pakistan ram chunga politics sa han boina chungchang hi thuma han nei lokila tunkar thotran nikalta khan Pakistan opposition party ta chuan Pakistan National Assembly an Prime Minister Imran Khan chu rintawk lohna motion an puluta Voin Khan Pakistan Assembly hian vote laktran ania Prime Minister Imran Khan hi Pakistan ramchunga hian Prime Minister atan hatling zodon talonia an khriata wangin mipuite ma thu cha soi tura alo ruam man topo cancel ani thu an puang bok ane janin darnga le achan vevela Khan Pakistan Prime Minister Imran Khan hian Pakistan Army General Gamar Javed Bajwa chu aina leng turin soma hunrei takmai hanti ti dun nuwa Prime Minister Imran Khan hian Pakistan mipuite hena thucha soitura aloruam manto chu thul ani thu apuangta ani Pakistan media trend khatta chuan han report danin Pakistan Army Chief hi ahmin zolawa angaya achan chu anram chunga hian vote manga bukna anei huna ne na achang jodon lawani ti ahriata wangin Musharraf Angdeu Khan andrama rorel tu ho tulu bara trangin sipai ta thunun na nuaya sipai sarkar din hatum nia an ngai thu an soya mase Pakistan Army Chief hian hei hi apom pui thei talawa an ngai ane tuna Pakistana opposition party lian berta jingami Pakistan People's Party an chairman Bilawal Bhutto Zardari chuan Janin darukle minute som pakhat vela Khan Pakistan Prime Minister Imran Khan chu ani na tranga innuk dok mai turin ahriatira engtikong zong maing Pakistan Prime Minister ni na hi achal thei to lawani atibok Bilawal Bhutto Zardari hian hasoizel dan chuan opposition party hrang ta chu lungrol takin thoho na thatak kanaya chu wangin tuntruma hian nena ro pui takin kan changta ne atia Pakistan mipuita chu sarkar thar nuaya democracy ram kan niangin democracy in real bolna ang milche in Pakistan ram in real bolna chu herdanglam ani to donani atia economy lama tlak chiatna nasa takmai kan to po siam that anianga hen hena wang hian Pakistan mipuita chu kalom pui takjat chauni atibok Pakistan Democratic Movement PDM President Maulana Fazlur Rahman chuan Pakistan Prime Minister Imran Khan rintawk lohna motion an putlua hian ne na an changai donani ti apuanga tuna hian Pakistan lawmaker Jasom Sarile pangain thlopna minpetoni atia Prime Minister Imran Khan paithlatur hian member ten an support na vote Jasom Sarile pani chau an mamoa chuwangin Pakistan Prime Minister Imran Khan hi in nukdok ngal turin kanduni hatibok Janindar Sarile minutes som nivela news agency hrang ten update an ngaihdan chuan Pakistan People Party an chairman Bilawal Bhutto Zardari chuan tuna hian Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan majority ani na chu a hlotani atia National Assembly le leader zongjong ten Pakistan Prime Minister atana kan lo hualok le kan pomtlan theuto opposition bench sa thurang thin Shahbaz Sharif chu Pakistan Prime Minister thar ani don tani atia Zardari hian asoizel dan chuan hunrei lotea vote hi thlak zo ani dona ti chuan tuna tanga nirei lotea hian vote tlak dan hi puanzar thei ani kan bai se ani atia chumizwa chuan press conference nain Shahbaz Sharif hian Pakistan Prime Minister ani thu hi apongzar donani atibok Pakistan Prime Minister Imran Khan laka no confidence motion han putluna chan hi in than ma sakzo ka Khan ramdang te hanron in rola an puwa tin chuba ka chuan Pakistan Prime Minister hian China trangin lokna tam taksum mimal takin adonga Russia le Iran atang te poin adonga ni antia hengjong awang hian rintawk lohna motion hi putlu ania Nikum April thalamponga Khan no confidence motion hi alo machon towa mase khata po Khan diglo tak maya thil atia wangle
foreign ram trang te anron in rolavangin ne na achang le ta ni antia Pakistan Prime Minister thar ni turatana anlo pomto sa Shahbaz Sharif hian hasaidan chuan Pakistan Prime Minister Imran Khan hi Prime Minister ni na tranga achol huna Judiciary Committee lama inlan turakona adong donani atia athilti sual zongjong te chui chua vek aniang atibok Russia le Ukraine boina lampang han hoi vele thungtaila kan video masalama kan soita kang khan nimin lama khan Russia le Ukraine ayo palai ta chuan Istanbul khopuya Inbiakna annaya Inbiakna khan thupom le thunhut chia tamtak annai bok ane Ukraine ayo palai ta chuan anram bung than chunga minitrin Crimea chu Ukraine ram chunga ni zia an soilanga mase Russia chuan hei hi anhol sakta ni in TASS news agency chuan an report ane Kiev region le ache velatranga sipai nukira sipai tlemjok datura Ukrainian angen na chu Russia chuan anti lotlin tur thu an thrila mase zanin thleng khan media sang ta chuan Kiev khopuile ache velatrang hian Russian sipai te in nu dona nu ma engma mutur alom lo ni antia anin biakna anthu soita millo tak mai in thil athleng zui ta bok ane Metro in voin lama report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine runa Indo na acho chuan huwa khan anro manangin thilengma akal tak lo wangin harsatna tam tak antoka Indo pui panhina nulama liam tur le nunna chante building le inkalpona kongpui ti chiat ta hi hetiang em manasa hi kanlam hungai lawani antia Ukraine ramchunga hian chiatna rap thak tak thlengma sela muntina Russian sipai ta chuan harsatna lian tak mai hanma chon zela President Vladimir Putin chuan nuclear ral thuamte asairik tak fo wangin anmani ramchunga hian beina anto alho wangle nuclear bomb laka ahimna turin nuclear bunker hanti mai nuclear laka himna tur bunker abik takasiam lein nuai ina awmdai toa mipui ta jinga aronin lan jok ti lo chu office na zongjong po helai munatang hian athokani antibok metro hian han report zel dan chuan thakhat chuangjat mai hein do na hi kalpui anita Russian sipai ten an lo lak to European khopuile ache vela ta chuan Indona nasatak mai achua nuwa Kiev dai femom European khopui hi Russian sipai te control na nuaya trangin Ukraine sipai ta chuan anchu saktani antia Sami khopuya military administration lama anho tu paber Dimitro Zivitsky chuan Kharkiv region chunga po nasatakin sipai ta chu thuam chak ania Kharkiv khopui thlang lampanga Trostianet khopui chu Ukraine sipai ten Russian sipai ta kutatrangin anla le tani ti apuang ve boka Ukraine sipai ten counter operation kan nei na hlotlin na lian tak jinga miani atibok Russian sipai ta chu zoing kannur tolzela mase engkim mai film khur takati ania karindan chuan Russian sipai ta hian anril ruchung rela chaknom chu an hlothren na satonin kahria Russian sipai tamber ta chuan helai munan local hi until ti sual lian ber ta jinga miani ti anthret hiamani atibok nimin lama Russia le Ukraine ayo palai te Inbiakna anhannaya mase Inbiakna annai ma jong ai khan Ukraine ramchunga inbeina hi azuale moti mai tur ania tin Ukraine rampon lam thangin ngong anei ta ni in ahriata metro in an report dan chuan Ukraine advance force ta chuan Russia nen anin rina tranga lavak lawatrangin Russia khothlang lampanga Russia in ral thuam anda khom na mun pakhat chu Ukraine sipai ta hian missile mangin ankap ni in ansoya helai mun hi Russian border atanga mel somnga vela hlani in soi ani bokani mase Ukraine hian Russia ramchunga ral thuam anda na mun hi missile manga beina anto na hi kanti ni tin hanla puangjar lawa missile puak thom hi aringin athokna hleni ti an reporta Russian khopui pakhat Belgorod khopui pon lampanga temporary Russian military ten kem an siam na mun ania helai hi Ukraine an runna tana trangkai takmai an besatana an man mek ni in report ani bokani Russia ramchunga missile apuak tamai hi soizui atam hlemaya soidan po ai nang lo nuala Russian media TASS news agency le
metro te hian an report dan chuan zirchian na masa tang chuan he missile hi Ukraine ramchunga tanga ron ka chuangai niin an hria tas news hian an report danin he tianga Russia ramchunga missile aron tlatoni chuan President Vladimir Putin tan hian ahim tolowa ama hi missile dang mangin an ron target le mai hanrin thu han soibok ani mase he missile puak chungchangah hian Ukraine in thuchua anei lawang chia hian Russia point soizuina engma anla nei lo boka metro hian an report dan chuan Ukraine in Russia ramchunga hian missile aron kaplut ngai ani ti hi an fin fia theini chuan Indo na kai hnoi thila Ukraine ramchunga tanga Russia ramchunga missile an kahluh masak ber ani donani antibok Ukraine le Russia hian in lai chin na thatak mai an nei lai khan chuan an missile te test na turatan hian Russia tuipuite an mang thrina tin Russia in test range alo siam to thin te po man alo ni to bok thrina mase tuntruma an beinai ro hi chu Indo na nena in kung kai thil nia an hriata wangin Russian territory Ukrainian missile kahluh masak ber ani anrin thu an soyani missile lam expert ta chuan an zirchian na tanga an soidan chuan Ukraine sipai ta hian Russian ammunition depot hi Ukraine ramchunga tangin anron beingai ani ti hi achiang ani antia Ukrainian missile aron man hi ballistic missile niin tochka iutiin aming hi bua ania hetiang missile hi second somni chungin missile somni pakhat chuang kap chuak thei ania an siam chua hun po hi arai to hlemaya kumsang khajakwa somruk chowela khan Soviet Union hunlai khan he missile launcher hi siam ania melza aya thuima heng missile ta hian aka thei wangin Russian khopui khrang poimo tak ta chu Russia na beisai lowang takin nasa taka chutchimin awmze ani ti achiang ani antibok Russia media ta jinga rintawk le lianbera angai RIA news agency in han report dan chuan Russian khopui pakhat Belgorod khopui bulloka thingtlang kho pakhat Krasny October Mahmuna atla Russian air defense system changkang tak maiten anti sual nilawin iron koltu mixingten anti sual pal niin hansoya he thil thlenga wang hian Russian sipai ta chu an film khurin abik takin air defense system lama thoktu zongjong ta chu an mi puite himna tur ngai tua an na thataka thokturin handu thu an soilang bok ani mase missile atlak na mun hi mi pui chen na mun ani lawa ral thuam anda khom na mun ani wangin he building a hian sipai po an cheng tamwak lawa ral thuam chi hrang ero chu atam hlani in report ania RIA hian an report dan chuan missile apuan huwa hian puak thei thil dang helai mun om ta chu apuak chunjom na sa hleni in an report bok ani hei wang hian in hliam hi mi pali anom thu report ania heng hliam tur ta hi law enforcement lama officer vek ani thu report ani bok ani Ukraine khopui hranga bomtlanen chuan tekhin thampo ani lawa mase he missile puak lai thalak vel le video hranga alan dan chuan Russian mi pui ta hi han thok lekin han chi ai na sa hlea missile ring taka apuan huwa hian puak thei thil dangte apuak zui chiam mai boka hei wang hian mi pui ta chu chi ai takin han au chel chul mai bok ani Russia hian Ukraine atanga ron kahluh ngai ani ti hi an fin fiani chuan Russian President Vladimir Putin hian amma aya nasajok fe khan Ukraine ramrun hian aron thoknon leang ti hi mitam tak chuan anrin dan ani bok ani Russia le Ukraine Inbiakna khan negotiator anti an Inbiakna Russia io te kai hroi tu ber chuan Ukrainian official ta chuan an proposal zongjong ta chu anron thelut toa chungchinga chuan Russia in Ukraine ramchunga hian enrollna anei to turani lo ti te nuclear free status santi mai nuclear lama zalen nan nei na tur chu an phut boka hemiom ziaper chu nuclear bompo lo siam chuak don sela Russia hian deep dalna anei turani lowa athlop tur ani zokani chutiang chuan defense lama in mirngona nilowin tho hona an nei andu boka Kiev region huam chunga Russia in sipai adamek ta chu atam thayang ber nukir turin andu thu an thlen boka heng ta hi Russia in ati hlotlin sak thaya athlop donani chuan NATO le European Union ta hi Ukraine chuan anzom lawang tin
an du dan hi Ukraine hian an the lut felta ani ma se voin lampanga khan Kiev khopui atanga in nu dona hi kalpui ani lowa in nu dona kalpui hnekin Kiev khopui atanga la takatrangin misile rocket mangin nasatakin Kiev khopui hi bei ania Kiev mai baka hian Chernihiv khopui po nasatakin bei ania Istanbula Inbiakna Khan awmze neilo ani tin media trend khatta chuan an reporta mase kha Inbiakna kha President Vladimir Putin hena athleng chawa chuwang chuan Inbiakna Khan awmze nei turin tuna hian chuan alama ma Moscow thutluk na hi langha deuh hret angai an rin thu media trend khat chuan an tar lang bok ane ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai theite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia